Nakusakiza wewe Juma. Yes Sonia. Sonia yo Sonia wai. Mune Daruma. Wewe urambujije ngo niturebe Sonia. Kandi Sonia nuko itimu tayari abantu. Kwari kugenda kumureba. Badu. Mtoto. Abe? Uliko wapi? Uliko wapi? Niamshe kwanza. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi pati? Mtoto. Abe? Hapa ni wapi? Umesijo? Vitabu viko wapi? Njoo. Okay. Simamisha kwanza. Wewe nukubecho agiye gutabara ujya muze yarajyanye hajya none wewe uri urabibona kari mwarimu none washaka tureke gutabara mwarimu ngo nje none wari wibagiwe gahunda tugira kujyamo wanyononeye mwarimu tumusize yajyamye hariya tugene nakubwiye se tugenda kumutabara mwarimu urabyanga none numvaga yenda kuba tutatabaye mwarimu kandi mwarimu ndamukunda cyane na wewe wayibagiwe gahunda twatugiyemo gahunda ndayizi ne twari guhita tureka kuruha kutabara twari kureka kutabara mwarimu erega je nugira harana mundagira ngo tutabare mwarimu gahunda ndayizi no kukurusha uje gutuma nabonye mwarimu ajyamye harana nashaka tumutabare gusa nje nicyo nashaka je naumva nakubwiye nukuri je nakubwiye tutabare mwarimu we amureka twigene erega amureka tugene je mwarimu nukuri nubungira aracyajyamye ahandi Imana idufashe Sonia aba yaje kumureba Daruma ndamukunda cyane nk'ubu nk'Imana yofashe nkasanga yatabaye mwarimu wacu Sonia no mushimira cyane kubera iyo bakoze ikintu gitangaje
none kubona ndakubwira dutabare mwarimu ngo yareka tugende basi mbwira ko ndakari basi mbabari Mtoto, mimi naomba maji ya kunywa. Wewe nipatie maji. Wewe nitafute maji. 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 Duma. Yes, Sonia. Muvuye. Muri hariya hirya. Kamo turaganira nyine. Natoraguye umuntu. Uwo muntu. Umusore. Oya, nagara umusore arashaje. Nawe rero. Tugeka dushaka umusore tubereye papa none tweretse umusaza. Umusaza nange rero. Nanka rero amanyanga yayo. Kuba ndababwira yuko natoraguye umuntu wa musaza ni yaba. Tubwiye ko watoraguye umuntu. Nje rero ndishimye ngira ngo ni umusore atubere papa. Tubere papa none umusaza ni yagufasha. Umusaza afashe. Umusaza umva none uwo musaza ni umusaza cyane cyangwa nagashaje cyane. Uyu musaza n'uyu nujya gutwereka Ubundi mwagiye mwubahiriza abantu. Iko mana Sonia waje n'ukuri. Sonia. Yes bado. Abo ni bande? Ni inshuti zanje. Wesha. Ego. Witwa gute mwege? Jewe nitwa Duma. Ndiwe ni Dana. Mwabana mwe. Ego. Muzi icyo ndico? Oya kweli. Muzi aho navuye? Maze amajoro iminsi 4 n'amajoro 6 nza. Uzi aho mvuye? Oya. Uzi ibyabaye mvuye? Mwabana? Ndashaka mwiyubahe. Ndashaka mukundane. Yes bado. Jessica iminsi 4 kugira ngo nipfire. Iyo ni mpamvu ntabwo muri ko muravuga muratuma mbabara. Sonia. Yes bado. Abo bantu uri kumwe urabazi? Ego ndabazi. Ubigenzemo neza. Yes bado. Duma. Uranyumva? Yes bado. Nuzo nkomoka. Nusiza ukomoka. Akakanya shaka mukundana. Yes bado. Fatana nk'abavandimwe. Sonia. Yes bado. Yamaze kuba yansanye. Yes bado. Yashiraho bitumuka mugenda mu makanya. Yes bado. Je nakura kare. Yes bado.
Wandakariye kubera iki? Kwacu wameye ko tugenda kure ujya musaza. Wabonye ari size yake. Oya nawe nukuri uriya musaza oya nukuri nje nabonye uriya musaza afite umutima mwiza. Naho numva basi akora cyane. Nje nabonye ari mwiza. Imba mu mwanzi. Muzasibe kumbwira ngo ndabere ku wundi muntu. Jewe nzanda bihoza munze murafata inzira yanyu. Je nundeka ndaniga. Ariko uriya musaza ari Sonia. Yes, Baba. Sonia. Yes, Baba. Ibyo nabatumye mwabibonye. Twabibonye. Uri kumwe nabande? Nabadu. Sonia. Yes, Baba. Ndabona ubuzima ari kubura. Duma. Yes, Badu. Wewe muhaguruke gatowe musige na Sonia. Ibyo tugiye kuganira. Yes, Badu. Sonia. Yes, Badu. Icyo ngiye kubwira ni iki? Meze nabi. Ndakomeka mu mutima. Bampaye uburozi. Papa wanje Izahaki. Ndikumubona hari karaje. Uranyumva? Yes, Badu. Tumyari kukambi. Sonia. Yes, Badu. Sonia chakit. Sonia chakit. Chakitabu. Yes, Badu. Sindikunga na ringa. Ni bibi. Wapi? Sonia. Yes, Badu. Iki kitu kirimo kirarudi kwa abantu benshi. Yes, Badu. Kije kuzana ingaruka mbi. Yes, Badu. Urumva? Yes, Badu. Uzogwirenge urabizi ko mfise ikibazo cyo mu mutwe. Yes, Badu. Ku bagenzi babwiye ubwo bwa mbere duhuye. Yes, Badu. Ndimo nashaka ndimo nabona papa akira. Yes, Badu. Uzokira n'ubwizige bwa bwose. Yes, Badu. Uzokirende kizogufasha. Yes, Badu. Uzokiri kirimo kirarondwa cyane. Yes, Badu. Sinzi umwaka tugeze mu ntuyu ariko man ndakwizeye. Uri umunyakuru uzukuye. Yes, Badu. Intwari. Urumva? Yes, Badu. Ndukungana wanje. Badu. 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 Duma! Yes, Sonia. Badu. 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 Otabaiki. Badu. 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 Yes. Badu. Badu. Yeah. Anda kenapa dia Badu. Badu.
na mwarimu jebira mwarimu sanzwe ndabizi mwarimu naora atubwira tugende akahamagara Soni Soni akaguma fe tukaza jebira nabimenyerere imba wari cyo weekend ndakubwira wewe ugenda ubanza ugende umukinisha umubwire ibyo yatwigishije abizo ubanza umwana umubwira ati wazana icyo gitabo ngarebe manzira ndire kumbira kwanjye none urimo urambwira ibyo bigeko kozi Sonia ko mwanzi mwarimu yahamagaye Sonia nje mwarimu ntegahinda nje nzi ko mwarimu yahamagaye ndakubwire Duma ndiye kubwira wowe ugiye kugenda ukinisha Sonia umukinisha mubwire nyine utuntu twiza njyewe nce ndamuzenguruka inyuma ndamukubita ikintu cyo mu mutwe hanyuma icyo dutora cya gitabo cyamuhaye yego yamaye igitabo nagiye Sonia Duma Sonia kile ikini gitabo mwarimu yaguhaye ni yuhu mandebe yo gitabo mwarimu yaguhaye igitabo canje reka nyine Sonia ndikarenda kubwira ko mwarimu yaguhaye igitabo yo tugiye gufata neza gusa ndakubwira rero ndakura ndagukunda we mundeke Sonia imbabazi mandebo basi kanda uri uribuka byo mwarimu twigishije no ndabyibuka urabyibuka twigishije ngwi ndambaraga n'ifiti basi mandebe kuri ico gitabo ndetse ndakiguka nabyo shaka mandebe sinabwiye muhindu abana beza none rabi gitabo mwarimu arakimana ubu naje gitabo ni icana Sonia ima ku gitabo ndeba basirika basi nagikozori sinamaze n'umwanya wese ukinyaka basi manongere nkoreho ndebe yo mwarimu abaye igitabo ciza we imi gitabo cyanje Sonia mbabarira n'ukuri ndemba mabasi manongere ndeba basi mbabarira Sonia mbabarira ndagosabye Sonia rero ndakubwire mandebe yo Sonia manene Sonia mandebe ndeka shani ariko mana uyu mwana wanjye namutoraguye kwere nuko n'ubwara yanagwaye umuntu nukurya atakirya yemwe nza kubigira gute ndamujyana kwa muganga abonye kagwaye yindi ndwara Sonia iyo ndakubarire icara ngaha babyifashe gute none ko mbona mama wawe atakijya yarembye none tumugire gute je nanje mama yanyobeye cyane sinzi impamvu ariko mama ariko arahinduka cyane sinzi impamvu kweri tumujyana kwa muganga turaba ikintu yabagwaye agasigaye yakana umuriro mw'abantu no kurabizi uko yari risika kiri anti reka basi tubaze mama ikintu cyo yabashaka kujya kugira ngo twumve none ko umuhereza bira bijumba akabyanga wabona saka mwene bwa buntu bw'abana iki mwana wawe ushaka shakasuguti genda umutanire mwana wawe ibisuguti ikibazo ntabwo nzi aho biri kereka nubaza uriya mukobwa wawe ukamubaza Jennifer zana ibyo bisuguti bya mama ashaka
ngiye kukuzanira oya kapi ushaka pepe pepe ndakuzana ninda ku ishuri sawa mtu aliye ibyinshi Galna, mwana wangu, mwaka byanjenze mwana wangu cyane yarangiye kugashaka muguragira areba nk'ubu bagiye kuzika basohokanye n'umugore wiwe je ntibambwiye mwana wanje ariko ubu ndagusaba gukomera wihangane byose tuzabinyuramo byose tuzabinyuramo kuko ntacananiye Imana rero kuba papa bagiye kuzika reka dusenge nubwo atigeze atubwira ahari umutima uzagaruka umutima baje reba nsingira ico nambara ntacyo kurya mfise nta kintu na kimwe kimariye uriya mugore yazanye yamugize ikigwamana singira n'icyo kwambara ubu inzariranye kandi nawe uragira icyo ndaguhereza uriya mugore ntiwagiye ibyo mu rugo rwose kujya gutagaza nigiye gutagaza nihangana gusa byonyine ntibigerageze ariko Imana izabituma manje ari usa na nyoko ngo bagiye kuzika da uno bajya kuzika bansize wowe wari usinziriye wari uryamye usinziriye base kukubyutsa kuko no kuruha wari urusha ndetse ndakubwiye ko narindusha ndakubwiye ko narindusha mpamvu warushe nuko je nabonye uva gusenya ku mugoroba uzanye umuganda munini mbona urarusha gusigaye kwirebesha ubwo butabo wicaye no kuri intebe haguka ako wamukoguza witonda haguruka witonda haguruka ntasoni wewe uranagurutse isoni nine haguruka uranaguruka ngo ntabwo ngiye nitonda ntabwo nitonda mwese hano abarwanyi ngiye ntabwo nitonda n'ubundi intebe ya mamba yivaho kaka baranyishe ndekura urakeka yuko kaka wari kinazishoza kubera ko itishinze pira ku mwana mushaka kurwana nanjye ubona nyina murifatanyije ukuntu kanyoko kandiye ariko kantwaye umugabo bishaka kurwana nanjye ngiye guhamagara kaka wanjye kaka musoka kaka ndafata kubana n'ibintu ushaka simu ade Shaka tukuremo n'umugisha ukamunyamitse Jaba yabita umwana wanjye jya witonda ariko wa muntu we rwose jya witonda ndahari umwana wanjye dore nyoko n'umwana wawe wanjye isa n'umwana wanjye n'umunsi gawe tugaho jya witonda muri kuri kuntu bari bagiye kunyica rero umwana wanjye jya witonda usaba kunsigira uri muto ndakurera kugeza na n'uyu munsi jya witonda niba uragiye kubica ahubwo upfuka musenge nange ngiye gusenga ndi mukuru babarira bihorere ahubwo tubasengere nditonda sunge hano itonde kurenza mwana wanjye rero nkubwire uzi ko iwacu twavutse dusenga ngiye gusenga ngiye kujya no mu gisibo mana n'amamana yawe niba ushaka kujya mu mamana yasigara imwe mbese sindi mwina yo mana bose weko wahisemo kano gaturagiye ko ariko tuza gutembera mwemeze biki ahangaha niho narebye nsanga ari heza nabamfasha umutuzo kubera ibibazo ngiye mfite bose ahantu ko nyine urebye kuri nyine niho wishimiye kuza kweri aka gatura
ahangaha mbona niho narebye nsanga ari heza hatuje kubera ibibazo mfite mbega n'ibitekerezo. Ko boss rero ibyo bibazo ko byari bikwiye gukemuka kuko muri no minsi mbona ibintu bitarimo biragenda neza urimo urahinduka cyane. None ubona narurira kubitekerezaho ni ikibazo kinkomereye cyane kubera kirya kibazo sinarurira kubitekereza. Bisaba ibyo bibazo bibanza bikemuke kugira ngo twe dukora akazi kacu neza dutuje. Ntekereza ukuntu bizakemuka ni nayo mpamvu ubona naje ahangaha kugira ngo ndebe ukuntu ibibazo byakemuka n'umutima we gukomeza kubyimba. Gusa ko ni kurondera abasore bacu tukabategura neza mu rugo ibintu byose bigenda muri gahunda. Uriya si so wahuriya cyangwa ndabona umenga ni muzee none hajya ahantu ntasigaye yicara myemeye ke ni so wawe nta wundi. Bodyguard mudusigaza tuyimaze ngane na muzee. Mzee wowe nkumva nzi ngo agikunkurikirana ibibazo ku ishuri abizi ko wadutumye ababyeyi ariko uri abantu wazindikiye wicaye ibi bintu babona bizaba urebye abandi bana ku ishuri ababyeyi barabakurikiranira ibibazo byabo ariko wowe buri munsi ndagukomye kati tugende ku ishuri nkurikiranire ibibazo badutumye ababyeyi baba bafitiye ababyeyi wazafashe n'umunsi umwe basi ukagenda ku ishuri ukumviriza ibibazo baba bafise. Givyo rero utemeye kujya kunkikirana ibintu byo ku ishuri urumva sinzoba ndakubana nk'umuvyeyi wanje ibyishinzo cyo ndabihagarika ndabivemo kandi uwo ni umwanzuro mfashe sinzosubira ku ishuri. Uramutse udasubiye ku ishuri ibyo twabipfa je nibereye mu bibazo byanjye wowe utazi ufite ibibazo binkomereye cyane urikumva. Ibyo bibazo simpakanya ko utabifite ibyo bibazo urabifite none ku ishuri iyo udatwaye umuvyeyi ngakurikirana ibyawe nawe urabizi uzofate basi n'umunsi umwe uze kunkurikirana ibibazo ku ishuri. Uvuze ngo iki? Sinzosubira n'umunsi n'uyu ku ishuri. Ntabwo uzasubira? Navuyemo sinzasubira ku ishuri. Bodyguard. Yes boss. Mutware uyu mwana ku ishuri yo gukomeza kuntesha umutwe. Murakumva? Ntabwo nzasubira ku ishuri. Bagutware nta kindi. Nde kure ndi cyane. Ngende mumutware yo gukomeza kuntesha umutwe kuko ibibazo mfite birenze ibyo ambwira. Ariko muhungu wafata agasuzuguro. Ariko uramubwiyemeza. Bodyguard. Hariya umuhanda urateguye neza ngo twigendere. Ndabanje kujya gusukura boss kuko je urabizi byose mba nagendeye ku murongo ndagenda reba sanga umuhanda ni fresh. Biratunganye. Sawa twigendere. Ngende boss. Komeza kuntesha. Jenny. Sawa, aje kama nakubwira. Shaka utunge mama ndengo mbagende kusikora. Kandi umurebe neza. Uyu munsi nagusasiye umunsi sindakurira neza musatsi ndaho gusukura sira gusukura nyambika
uruntu babanye bantaye ngo ndagwiteho uruntu mu nyanga z'umushahara uruntu nigwa nitaye buri dagika je narambiwe oyaye cyane cikigome nashatse gutabara umuntu gowe kirambuza iyaba nari ngize Imana kigapfa kikamba mu maso kumbure nagira amahoro niko makonde yawe wabyutse wicaye aha ngaha waba utagiye gukora nk'uko abandi bakora uzajya neza babaye ndashaka kubanza wihaniza ujya mwuzukuru wanjye mbere yo mubwire ngewe iyo nagiraga amahirwe umwana wanjye akaza amahoro kuko byose byatungana umwuzukuru wanjye sinamwica kuko ninjye wamworoye ninjye se ninjye nyina namworoye ari muto wewe ushobora kwihangana nk'umubyeyi nk'uko n'abandi bose bihangana nasenze ntabwo azongera kukumerera nabi wa muntu w'Imana we nasenze nigaraguye yagukuye ku ntebe nabirebaga ariko nasenze Imana yabyumvise uhanga akorera mu isi kandi agakorera no mu ijuru ndakubwiye ko nasenze kandi Imana yabyumvise humura niba nagiraga amahirwe umwana wanjye akaza byose byatungana je byanyu n'umuhungu wawe birabareba nubwo je mu amahoro je n'umwana wanjye oya mukade naho uribagirwa ziko naherekeje banyina wa Liliane kahubwo manze njani no nuze mu nzu namwagaze y'amahoro twageze kuri stage nyene size bafashe imodoka bagiye ndibaza ntibarantelefona nibagerayo baraza ku telefone naho ubundi ariko bamaye inshingano ngomba kureberera Liliane ndamwiteho nze ndamutekera igikoma nyene ku masaha urumva nyene ko bampaye urugamba rukomeye ndamwitaho nyene kubera ari umwana wa mabuja nyine yambujije amahoro urya mwana ndamwana nkuko nahanyina oya je ndahembwa je nduguhembwa ngomba kumwitaho kubera nyine wazompemba nawe nzakwanka wakurisetse urya muzukura we ndamwana nkuko nankanyina icama nkabona kirapfuye nashima Imana kubera ko ingejeje ni habi umugabo yanje yarantaye ntakinsumira nsigaye nsa nabi sinkimesa kubera kijya gihungu cyawe nsigenda gicita igihungu ko ntacyo kimariye kijya kigore nzogenda uburyo bwose nirukana mbaka ndagishize mu kuzimu reka ramubwiye nta gusenga ndabikubwiye nta gusenga ibyo gusenga ubu nasize ku ruhande kuvuga ngo uzica umuntu ubwo ruhanga ntabwo akumva ibyo gusenga nasize ku ruhande ibyo yamaze kunkura bimaze kundambira ndagowe noneho cacana bagihaye n'umukozi wo kugicungera ndagowe ariko mama wanjye ntabwo namusenga ahubwo nazibise reka ngenda kubisa urambise ariko humura umwana wanjye ntacyo azaba namusengeye basore nibaze ko je mutanzi ya izina ryanje ni Jeff. Yes, sakazina keza. Nije muntu mushasha basizeho kugira ngo
ku bintu bijyanye n'amasiporo kugira ngo tubashe kubigira neza. Okay, rero ngiye guhera kuri muntu umwe yivuga izina ryiwe kugira ngo tubashe gukora kano kazi twese tuzinanye, sivyo? Kandi bisaba ko mubaseriye. Okay? Yes. Reka duhere ku musore hariya. Wewe bakwitanga. Akazina kanje ni Rushtamu. Rushtamu. Okay. And you? Jewe nitwa Dr. Rukundo. Dr. Rukundo. Yes. Okay, good name. Hanyuma wewe? Darna. Wewe? Darma. Yeah. Amazina yonyine ariko shaka gusa ariko nta kibazo. Aha, wewe? Daria. Inde? Daria. Yeah. Okay, good name. Hanyuma wewe? Anje ndi Sofia. Sofia. Okay. Mwikomera amashi. Ubwo rero tutari umwanya bisaba ko tugenda kugira ngo tubinyarutse tujye mu yindi mirimo, sivyo? Yes. Okay. Tonda neza, I'm sorry. Tonda neza wewe. Yeah. Jewe nkunda kuba seriye cyane jewe. None se kocha. Namba kutukumbisha kuri mushasha. Namba yo baguhaye nde? Inamba yiwanje yande? Yawe. Ufite telefone ngaho? Okay. Bakobwa nabo bakunda gusaba inamba. Ariko nta kibazo. Ni. Yeah. Zina ni Jeff. Nimbaraga uko nyine. Aha. Okay. Tugende, twagiye. Ngo twakumye no oya hari kimushaka rero no oya. Natwe bashaka gahunda nyine tukuma twikurikiza kuri nyine. Burya nyine nta kibazo muri gahunda nyine nirya nyine twafashe. Ko nta uri munsi kwa nyine nyako. N'abasazi bose baza batukwa. Koma umwana wanjye bimeze bite? Jena bikubwiye muka ariko nawe ntiwumva. Nagiye ndabaherekeza, twagiye nyene ndabageza hariya ku modoka. Barangije barurira je nasize buriye. Nibarantelefona kugira amenye ukuntu byagenze ko baba barangije kuzika. Ariko cakora yampaye itegeko arambira ngo azobura nyongeza umushahara. Urumva? Arambwira ngo nzamwitereho umwana azanyongeza umushahara. Ako nawe nzakwitaho. Yego desi umwana wanjye umureberere n'umwana umwuzukuru wanjye umurebere twese tureberere amafaranga arane zabwiye. Banyongejeho ibihumbi ivyo. Nashaka dasiyo na birimbi n'ituma ariko ndebere n'uriya mwana agahinda kendaga kumwica. Yewe uzi ukuntu wa musi kari igihe nshika ujya mugore yaciye ashaka kugira ishyari ngo nuko ngo bancungishije ujya mwana arimenya nzamucunga ashaka yiyahure. Neza ko ari isene ukorera, iyo umuntu akoreye isene baramurakarira. Urakoreye isene kandi urebera umwana yaraniwe kumureberera, ni ngombwa umureberere. Ubundi mukade Derma yagiye hehe? Yagiye cyagenda birambira reka nitanga barakubaha none ubu ndakwaze uri nteranya wowe unanteranya n'umugabo wanjye uri nteranya haguruka ugenda guteka ndagutegeka haguruka ugenda guteka haguruka ugenda ndagutegeka uri wanje toka nandagiye guhaza ndahakuze ariko nta kimwe wakoze ndagukubita none ndagutonora. Mana yanjye abana b'abakobwa bobo bagiye ko ntabona n'umwe none kweri bagiye he none aha hantu yewe nzohaba gute ibintu birakomeye jewe se simpare kavuga abakobwa bagiye he kandi turi hano nabujyana baba bashaka kutuvuna. ko mana yanjye abana b'abakobwa bobo bagiye he ko ntabona n'umwe none kweri bagiye he none aha hantu yewe nzohaba gute
jewe se simpare kavuga abakobwa bagiye hehe kandi turi hano nabujyana baba bashaka kutuvuna oya kwera ibintu nabyo Mama ari hehe? Andi mama ari hehe? Nawundi murimo wufite atari kwizanisha nuzi. Mama wanjye ari hehe? ubona ndamwikorera Wambabarira ukambye ahantu mama yagiye koko. mama wagiye muri bagemye mu nzu Nakandi wabaye iki nibiki ikintu cy'amasopi ntawe amasopi reka ndagutahane amasopi se bacitse kweri bari kureba he kugira gere hano se bashuye umuntu kweri Yo mama. Mama yanakurondera nakubuza umukuye. Umukuye hariya muri iryo nzira niho duhuye yaje. bagenzi urugendo yewe mwafa gira hino mubwire ngwino mubaze jewe ngwino mubwire none utuye muri aka gace njye ntuye muri aka karere hanyuma waba uzi umugore witwa Sonia Scorpia Sonia yoba ari mwene wabo cyangwa ari cyo baba bapfana Sonia Scorpia ni Sonia ariko jenzi bantuzinya beshi sinomenya ngo ninde uvuze ni umuntu yoba damaze umudamu umenga ubwenge ntibumeze neza umenga ntibutereye usanga ari wo kwa Mabuja Sonia no mushaka rero Mabuja yari yantumye mu isoko y'ibintu ngiye kora reka ndabahereza inamba ndamuzi nzobarangira aho nkora reka ndagusomera 0 yego 6 gusa yego 7 gusa 5 gusa 6 gusa iyo niyo rero je ndarenganye sawa genda urakoze ko twubuye yagiri yacu aro bigiye gucamwe bose ubu muri tugiye gukora neza kuri kabisa nta kundi bugere amahirwe tugize cyane niko bwa mbere mbona mbega ngira ku ntego urumva muze mwewe muti muze we nkumvuye mu rugo ndagushaka ndakubura kuva mu gitondo akazi ufise nako kuyerera gusa ubu nshakamwe ibiki komba nibereye muri gahunda zanjye mfite ibibazo jewe we utazi izo gahunda zitakwicarika mu rugo n'inyabaki nicara mu rugo ibibazo bikari ibyanjye we bitakureba urumva byakubabaza kwirirwa nkwicaye iruhande ubona hari icyo byamarira nizera kuri bodyguard rya zeriteze ushaka kubwira gutekura mu nzu wari none umukozi wa baba nubwo ndo bandu wasu yes no guteka cyo kuri byasura nawe ubonye ndo kinda kugaswe papa umukozi wawe arubahuka ntabwo ashinzwe guteka hari abakozi bandi mfite mu rugo urukumva none utetse ntibyoshe washinzwe kundinda gusa ntabwo ashinzwe guteka atetse ntibyoshe byopfu abo abandi nashyizeho se bakamwe guterana amagambo udusubira guhangana nanjye umva urugwana mu rutane nirwo rurimo kuzana ibibazo mujye vuba
twaramutwara wewe nkaho bukwiye no kumesera n'amapataro yawe ko ari uwo mwana mu rugo vuba umujyane ntabwo nahora muri ko namusigaye n'umukozi ngaze kumureba nagiye muri siporo ubwo rero yamutaye muze ko ari mama nzongera kumubona koko Yesu inde mbega sana ndakora nawe umukuye mama Namukora mama yari yasatse ariko tora yo indege reka n'igitembagazi nyoko nguyu mama namubonye sebundi mwarimu yari yagiye yari yajyanye na gukora namo basi sebundi mara ngabo sebundi mama zina mbaraga zose yazikuye sebundi yacice Mwenda mazi giye nagiye gukora nagiye mama none uvuye he anti mumbarizi yavuye mama oya ntango urambaza wewe ko namubasigiye nkabaye nagiye ku kazi none yabatanye mwagiye he nyasi sina nawe ko nababwiye mu musange yari yagiye namuhicara mu muhanda yacice reka basi yicare Yabagaye mama we basi uyu mukozi wewe yagiye he namusigiye none muko amakuru yawe ni meza ushobora kumbwira ahantu warunguriye mama kore namurondeye namuhutse nafashe agasiporo mahendaza niruka namundaza mahendirukanga ndi muri ka siporo campura na mama wawe ari gutoragura ibi birya bishwara babashashe hasi agenda yonona ibishimbo by'abandi ndagize nkuko navuga ati uriya mugore nta hantu noba ndamuzi naciye mvuga ati reka ngende ubu ni mama Sovia reka ngende ndamumushire wenda nkeka yayobye kuko yaracanganyikiwe shano kuri wakoze cyane mama wanjye ndamukuze Sinari kumusiga. namubuze nukuri Imana ikomera umugisha amina kwene ndatashe burije Bye. reka ngende muhira Bye. musigarane naye sawa wakoze Warujujuwe. maramutoka mbese ubundi ho Jennifer ari Jennifer nyonyo kanze ndebe Jennifer mama wanje uwaruziye mama yagiye we nta kandi kazi kushahoze cyane ndakumukora Jennifer reka nkubwire umunsi utazongera gucunga mama wanjye uzatuva muri urugendo uzatumuve ngaho aha ngaho ugenda byihuta kandi nubwo ari iwanyu nta numwe umuzi y'agatari karabifatara habaye cyangwa se Allo ndakumva kumva muze ni kuri ya gahunda nyene nashaka yari hari nashaka uci umutwara nyene ni wa mukobwa wari wanyemereye kunkorera diruse sawa ubwo turaje niba byatunganye turaje ko bakiriye ni kubera iki ubu tugeze saa 4 twavuganye ko saa 1 tuba tugeze hano hano kandi bose nta numwe ndabona kandi ngituma kamanze shira kanoze akabaza ndabirukana ntabirukanye ndabaca amande manza murindire izi saha mukaza mwacerewe nta soni mugira koci kazima sport ize kugenda neza mukanyeka ko mufise courage murimo murakora ngaha twavuganye saa 1 ubu turi saa 4 mukaza munyereka ko mufise courage ya sport oya ko kino kubihanganira tuba twabitse saa 11 ariko
Kochi kwanza banza ukuremwa ayo marore. Kochi nawe none ko wambaye utwirori nago turi kukureba neza. Cyo cyo kibazo ufise. Kochi ariko menga ntabwo waje wambaye nk'umuntu aje gutwigisha. None kocha nk'ubu niba unaba nk'uko utwirori twikwihuta tugaca tumeneka. Tonda neza nta majambo yanyu nini. Tonda neza ahubwo uyu ndari he? Kocha yasigaye. Undi ari mu nzira ari maraza. Rero mama uriya niwe kocha wanje dutoza. Kandi nabonye arashoboye. Ndamwizeye cyane. Ndumuhamagarira zana. Ariko kumuhamagara nawe ushire mu bwenge kuko mubwiye ntabi nzakwihakana. Shaka tugambane bijyamo. Unyihakane mwana wanje tugowe amwe bariko baraturira hamwe so wayandiye yakunze kiriya kigore n'urya mwana. Cyane ndabizi. Nawe unyihakane. Ndabizi ariko unyihakana uzakunda nde. Ushobora kubikora nabi. Ukwiye kubishyira mu bwenge. Ndabishyira mu bwenge kandi abikoresha imbaraga. Ngiye kumuzana. Ubishyira mu bwenge itaza kuntengo. Wihute. Basore nababwiye mutonde umurongo neza. Aha. None se nkawe nkaya masaha. Wowe niwe coach none wewe aya masaha uje gukora iki? Nyene cyo nanje gukora. Kwanza ari umuntu akeneye kuvugana nawe. Jewe. Inde rero uragera imbere umurebe. Tonda ntabwo uje wewe mu mazaweze nk'abandi. Ndajamo. Itonda ivyo bindi uraza kubimbwira. Ciao. Araguteneye. Birihutirwa se? Birihutirwa. Manze jya ku ruhande manze ndababara. Yes. Mwongere muvuduko. Okay. Aha. Rero maza muri hagarika. Rero tugiye kwiruka. Ntabwo tugera hahandi muri ya misozi uyu munsi. Nkeneye ko muza kugarukira hahandi hafi yawo. Okay? Hafi ya misozi abari muza kugarukira nimuze kuyurira. Okay, tugiye guhera kuri umwe. Sawa. Reka duhere kuri wewe. One by one. Reba imbere hari mwese murebe hariya arimo arareba mwese. Yes coach. Okay, durahera kuri rimwe gushika kuri gatatu. Are you serious? Yes, coach. Okay. Rimwe. Kabiri. Gatatu. Kuyabasize kurikira. Wabonye kuri kwa gucererwa kwanyu. Go. Coach. Ibiki? Raba. Ese nkaho kweri. Bano bantu jimenga ntabwo nzoshobora. Kuri. Jay. Namahoro. Yego. Ni kuri ndaho muvyeyi. Nagashaka cyane ariko mbonye ko umugabo ushoboye pe. Benshi barabenshingira intahe. Kuko uyu murimo genda umenyereye. Yego, ariko abajya abana baragoye. Baragoye nabo kwigisha cyane kweri. Jewe rero tutagiye kure. Hari dira nashaka kuhereza. Jewe mfise mukeba wanje. N'umugabo wanje. Bagiye mu mazika hano kure. Ariko baranzengereje. Ubu sinkigira kenda ko kwambara. Sinkirya umwana wanje ntakigira icyo kwambara. Ibintu byose barabidukuyeho. Mfise mabukwe na ubaranzengereje ashigikira umukazana we. Ashigikira umuhungu we. Ubu rero noneho bamuha umwana we yasize bamuhaye n'umukozi. Uwo mwana we nawe aranzengereje. Ikintu nashaka rero nkorera. Nashaka ngo aho bazozira. Nimba bazaza mu ndege. Nimba bazaza n'imodoka. Iyo ndege uzuntabare uyishirire ikihire mu kirere. Nimba ari imodoka nayo yotse ihire mu ishe irangire kubera amaboko yawe icyo yishimiriza. Nibyo shaka kandi nzaguha amafaranga yose ushaka. Uya manzi sobanura kimwe cyonyine nicyo ntatawe neza. Icyo cyuwo muntu w'umukobwa, n'umukobwa n'umugore. N'umukobwa we yasize mu rugo bamusigaranye umukozi yitwa Anje. None uwo mukozi akunda urwo rukobwa we cyane. N'uwo mabukwe akunda urwo rukobwa rwo guzukuru rwe cyane. Baranzengeje ko bishimirije iki? Bishimirije uwo mugabo wanje. N'uwo mukazana wabo. Ubwo rero ndashaka ngo bariya ubankurira bafutangana no kwisi niba bacibuka kuko nabona amahoro nabo babura icyo bishimirira. Majambo make ngo ndabice. Nukubice. Urimo. Ariko sinzi ko ushoboka. Mbe ivyo bintu
byo sinumva byo bitwaye nk'amafaranga yigabashe sinzi amafaranga wampa kugira ngo ibyo ndabikore sinzi uko ngeneye bangana wewe ayariyo yose wanje kuko numva mbabaye cyane natuntuye wanshira miliyoni 10 wanshira 20 nca nda kuyakura kuri konti ndayaguhereza rero wewe ndaza kugutelefona ndaza kugutelefona ndakubwira uko ngene tubipanga kugira ngo tubirangize ariko sinjya munsi y'imiliyoni 15 15 kubera ko mbabaye 15 ndaziguha kashi mbere n'agashimwe ndenzeko wewe kintu kihari inamba yawe ndayifise ndiwe ndaza kugutelefona kugira tubipange neza kuri telefone sivyo unkorera ico kintu pe ntakibazo muvyeyi sawa uzabukoze cyane uzabinkoreye reka nihute ubu ndababaye pe nahaga hapo bite mwa turamuze sio telefone gacha ni njyewe sawa gahunda wayitunganye biri fresh ni tayari sawa rero uko bimeze ubu ngiye kuguha agashimwe niba ikibazo wagitunganyije nanjye biraba binshimishije gahunda zanjye ziraba zitunganye neza sawa ndahita muzana aha aya uretse gake mubaza sawa wayabonye ndayabona sawa ubwo ikibazo ukimpunganyirize neza ni mujisho reka ndebe kari mu nzu ntenze mu nzira wahita muhita nona sawa we sawa reka nzi sawa kwisimu ibisiga tubivugana nganyirire yumvo mugenda kwihe ababa sawa ndaguha mujyane tujye kumubwira ndazi ifaranga rinyunje aho nari nahembwe hirya yeje araje nari yaze umwaka ntahembwa none ndayabonye narenze cyangwa ndakwikubitamo ugwagwa kwa miburo aha nagiye kwenda mukobwa kuri mama witonde atazara gutunga urutoki no mutunga urundi sibyo no kuri kurumvikane no kuri kuruntu mbabarire basi ndandikora gutunga ariko kuri mama witonde ushaka gutunga intoki mama uzogira utunge utunge weho weho cyane aho kugira ngo ugutunge nafuma nkarutunga nyina wawe nawe ngakongera kandi rutunganye weho jewe ndakubona yuko tukubaha kuba kwa umwana wa boss sibyo ariko nange ndi umwana wa boss ndakubaha kubera papa atigeze akunda mama niyo mpamvu ndakubaha kuko ndabona papa aragukunze agushira hejuru niyo mpamvu nkwiye kwimanura sibyo ariko kuri mama witonde amahoro atangwa n'Imana agakangwa nakanye kuwawe ningo akawe ukumva uzo tutabaha amahoro mwe mu mukiranya muri iriya tuba turi hehe tuba turi gira icyo witonde undisha amafaranga n'undisha ubwenge sibyo so nkurusha byose mba nkurusha n'amafaranga nago wandusha amafaranga ariko uravuze nkurusha seni si nkurusha ubwenge gira ubwo bwenge bwo nagize bwo gushaka izo seni n'urukundo nawe ujye kuziha n'urukundo ubona ko ndiko ndagaragaza urukundo ndakunda azogeraho igihe tuzohangana n'inkunu zawe nshaka ngewe nyine nzoreka kugukura uzabireke pe kandi ninahinduka nzahinduka mpinduye hinduka uhindutse ubwo uzahinduka iyo face yawe hinduka nayo izahinduka
rero bagiye kuza bambaza ukuntu ujya mu mugore ko ntiyagiye gihari ngiye kwiriza nigira akahora amaso acukura haza kuvuga ndaramwirangiriza nk'ikimbwa yahaze ngiye kwiriza urumva mbega kakahwa nako kashitse nane ko kwa mibu aho kararyoshe nk'agasigaye urinda kumaze ngo nturuce hehe none jana mundigirira mu nzira kugira ngo mbonye mutangiye mu muhanda wamega murobari wahiza aho nyurara habura nahabuze nyina wa muntu tarimo hagati uyu nagara umuhanda kunyara ukagenda ukatuva imbere ukareka gututesa stress zo ziraduhagije nari kwitanyura deba turaje dusanze murimo muratonganira mu muhanda mwebwe mwiyumvamo kubundi buri munsi ku ishuri mwigize number 1 na kindi kintu mwakora ubundi nta kintu wazuvuga uburaki byacu ibyacu ni byacu witonde reka vuge urabona iki ubwo muko mavuga gose ucishe make ubwawe n'ubuswa ahubwo nta kintu nakibura weho ahubwo mwakumbe gukubita wese uri kubona weho ucisha make ariko ucisha make rero wakuze rukumva waye Serekwini wewe utaninye nani kindi bakora reka ndeke kugutakaza nk'umwe wewe gutenya wewe ahubwo musigara mu byandi urangarukiye uwonda kugarukiye ndatukana uhagaze nundi musi weho utazongera kumenya nundi musi ubu nakwica nanyoka akazambiga karamba agiriye utubitagoye guhangana nanje uraje mbona undi Kira waje mita together we can. Benye ntayihari irindi rwose. Na benye. Irindi la bossa kuzana good. So good. Yes, Anali. Uretse ndayiguhanga ugiye weshaka mugende muribe umuntu wabo wambere murabona ko atavuga none mugende muribe umuntu wabo nawe hanyuma azi nibisobanura uko mugende masuguti yanjye biretse ndavuga bashaka agasuka nipipi byose ndabiguha ahubwo rero wabasha uretse nze ndaguha kanze nguhe urajya kwigurira siko reka ngo ujye kwigurira
akira mashene yajyane yose nta kibazo uragenda yigurira sawa uragura kabe Kwa jangu ndamuzi. Si Sofia. Mana ngikangende. Mama wange bamutwa. None kuri marira cyane mu tugende none. Kira wajumi fa together weekend. Nyine kugera kwa Sofia gutyo. Shawara hagera nabonye uwa mahane. Ese ndabumo nduwa mahane kurenda. Arone zige kuyica. Njewe? Wakuniga Simba. Kandi kikaiko nabyibagiye. Wakuniga Simba muhoya pe. Kare karinga gakino kwa turi gukina. Ugakinira mu izosi. Bashaganye nirehe? Ukinire reka renda kugira sibyo nimba ushaka ubwumvikane bwanje utazoza urankinira mu izosi kujya ubona ndagutinya sinkukore mu izosi cyenda ukore mu maso banda kubashi nawe nyubaho ko ndakubaha ndiye nkubahe kubera iki bwo nakubaha kubera unzondi wenyene kubera unzondi uri iki imbere yanjye we we kutanyuraho ugenda cyo kumviriza iki cyo numva nyutse asanga numva muri kumvuga je shaka ndabibareza iki impamvu muri kumvu ubu kikuvanyara mu muhanda ujahagaza ahangaha ngo turi tukuvuga wose uri ibyo urahigisha abakuvuga twega mu bakuvugana n'ubwo waba dufite abo tuvuga nabo tureba Garcia kuzunga so watwereka kwa Sofia nimwe mwashaka ko ndabajana kwa Sofia mwari kumbwira neza siyo kuntuka rata twihanganira twakoze nabi ahari wasanga uzi kwa Sofia hatwere nagusabye imbabazi gusa njye sinarinda gusaba imbabazi suri zahabu yo nasaba imbabazi ariko ubundi we nufite icyo ukeneye Nina musabye imbabazi se nuko narinda bikwire kubisaba imbabazi ubwo nagira icyo nkeneye kwa kano gakobwa ka njyewe jewe nawe ninde Sofia uri kumva ikamufite idi ubuze nato kana Sofia ubuze naho uyobera ari data mwihanganira iyo ngwino ko yabaye wateka kwa Sofia turakwinginze nuko twadufasha ibyo ndahabereke ni kubwo yungu kubera afite amahane tunahuye wenyine sinahamwereka pe fata inzira tugende data mwihanganira iyo ngwino ko yabaye wateka kwa Sofia turakwinginze nuko twadufasha ibyo ndahabereke ni kubwo yungu kubera afite amahane tunahuye wenyine sinahamwereka pe fata inzira tugende namutegereje naramubuze umugore agiye kumutesha umutwe yamutaye ku kazi mana yanze ko ariwe warontunze reba ukuntu ungana rwose umwana wanjye ku mugore muto kubera kushikira rya Rwanda rwa muke wawe genda kanikuburi hano none wumemba ngahe bazi wumemba ngahe genda kanikuburi rya Rwanda rwa muke wawe amafaranga bahora baguhera yakubara gutere kwa yani oya ndakunda guhemira n'icumi ariko uzabinyici umwana wampemba nk'amahera nyina wuyu
umukobwa w'iyampemba we nzaguhemba mesha ntushobora kumpa diri yo kwica umwana wa mabuja n'ikibaho ntushobora kumpemba amafaranga nk'ayo mabuja mpemba ntabwo mbisa nikuburira reka nkubwire reka nyiciro rujya gwana nyina aranzonze nasi yaranzonze reka nyiciro nzaguha miliyoni 10 ariko mene isanga ntangira kuyakura kuri konti miliyoni 10 ariko urunyiciro ko nabona amahoro ngira bishaka abantu manzu n'igitabo cyantuze basi cyo kuri banka basi katuza turakubura mu kadekura wewe uzobona he basi kugira ngo turebe nyene ukuntu ndabitenge neza bye ariko ntuzazuranguza je kwikorera akazi uzabona ikugwa mpuza cyane kandi shaka nzaguha byose tuzatubisanga kadari mwana twumva niko wa mugore we koko kugira ngo utaye uje muri urugo ry'ibyawe uruheregete nanushaka kunyica nabi kandi narakubyariye umugabo koko kugira ngo umukobwa wanjye waranzaniye umukozi kugira ngo andebe utangiye kutwanga n'umuzukuru wawe ushobora kunagira umuzukuru ukanagira n'umukozi banzaniye asa no kugira ngo mushaka kugira ngo nzasaze nabi nari mfite gusaza neza mwicara ku ntebe none murananiye nawe urashaka kunyirukanira umukozi ukica n'umuzukuru wanjye uko kurumva bishoboka waraje ukadusanga ahangaha muka yavuga ngo araguha n'amafaranga wica umwuzukuru wanjye ubwo nyoko buje nabyumva ntakwirukana muka ivyo wumvise sivyo mabuja sinshobora kumuhemukira n'umunsi weri amemba menshi none mukade wowe wabujije umugabo wanje kunyambika kijya cyana uragitetesha kiyo cyuzukuru cawe kijya ikazana cyo uragitetesha wayimbujije ko banyambika ntibakingaburira ngo nakuje umuhungu wanjye ko waje umugore kugira ngo mundebe arinjye ahubyariye umugabo wagombaga kudukagira ngo umwikubire usanze urugo rwuzuye arimo kurya nk'umukama Ndeka ntamwikubira sindi umugore muto muka reka kwisaraza niba bancungishije se genda mu nzu mabuja ndakubita kakakeke urabeza n'icyo mukandahari yizira muka barakuncungishije ariko mana yawe uyu mwana wanjye yagiye ko namusigiye ujya mukozi hamwe n'umukobwa wiwe yagiye he kweri uyu mwana wanjye ahantu yagiye kandi rero namusigiye ujya mukozi ajyamo n'ujya mukobwa wiwe ngo bamucunge bamundabe none nk'ubu dore nta n'umwe ahari nawe namubutse none nk'ubu ugenda bigira gute n'umwana wanjye ko namubutse none uwo wa mwana wawe hano yagiye ahubwo nayo mbeho kuzana hafi ye kota nyana mbeho kuzana hafi ne kota mbere hariya kwa nyanda none ko umwana wanjye nagusigiye none ko namugusigiye ari hehe nyihera umwana wanjye umwana yajyanye hamwe n'umukobwa wiwe hari utuntu agiye kumushopingira ariko aragaruka none ushaka ibindi nkora ribi unzanira umwana wanjye nta kindi ko ndagusaba n'umwana ubona ndamwikoreye umwana ndakubwiye ko yajyanye none niba umukozi sinamugusigiye none haba yajyanye n'umwana we nari kumumwira mujya muntu yimereye kujya makwiye kumuhereza umuhanda agafata inzira nawe yagiye gutembera nk'abandi niwe azohera aguma muri uru rugo Hiki kindi nyumba sika murare nini mukadi ndora mukadi wewe mke sababu ya sasa baba nagiye nishantiye nichichize watabisha kakumu Baje kumusura bisanzwe baje gusaba bisanzwe arano naye musanze agiye ntago twamutekereza se nta n'intebe azihari zo kubicarika twaguma duhagaze nta kibazo muzogaruka ejo ubu nawe uhari kuza nimwasezeye cyangwa ugenda reka muraye kunyandukira mugende
ubona murenga oshi mwene wagira inshuti zimeze nka oshi wabikura wese wabikura mukura abantu bari bagiye bazi reshwe ntabona hariho abantu batagenda ubona kamwe none bari baje gukora iki rebana nakuzanye hafi iyo kotana no waje kunshimira kandi uyu munsi ntari nakoze akazi none bakubwiye ngo bari bazanywe n'iki wa muhungu natumye kujya kuzana wa muntu uzi iwabo w'uyu nguyu ntabwo arazi bose wasanga yanahaguze ntabwo nzi ibyiwe awe yakabi niko witwa nde banyita indege ntabwo uzi izina ryawe uriya muhungu yatinze rwose kandi niwe wari ugombaga ku ne bashaka iki nashakaga kumenya uko witwa banyita imodoka ibyo byonyine ntarindi uzi imodoka gisuguti mzee murekana n'uyu reka turinde uriyo kadabwenga afise ni ugutegereza uriya muhungu nawe ariko yabigizemo uburangare ndiyo ujya hari igihe usanga aramuzanye hanyuma hari igihe usanga aragaruye ubwenge ntabwo tubizi ibyo uvuze ni ukuri reka tube tumurindiriye hari igihe yaza hakagira ikintu gihinduka kubera ko nta kundi twabigenza nibyo niwe mama Sofia shaka ugize neza none witwa nde yitwa indege imodoka ntabwo uramenya izina ryawe pipi niho nkubwira reka rero ndashaka uyu agaca nako nukujya kwishakira Sofia ko Sofia niwe uri buze gusobanura ikibazo cy'uyu urabona nta kintu ariko we nguyu ari gusobanura kuko ndasanze bose baziranye uyu nguyu rero ubwo ageze hano ndabona uyu nguyu byanze ihangane ndashaka kuguha amafaranga ujye kuzana sawa mzee nawe Kira wa Jimmy for together we can.